wana masingcha social media wo viral lengai tongmani Khuk Tarit bai Khuk Sunam Debbarma ni koktuma obahno Khuk Sunam Debbarma sak sori Hamya engai Shiv Mandiro thangai sak sori najagai tongmani koktuma obahno sak sori Hamya hani najakmani bisingono sak sori hamka Shiv Mandiro thangai obahno koktumani bisingtui chaimaka Khuk Tarit Debbarma Bihik no chajagya abahake nai tongai mani bisingtui obahake Shiv Mandir bai Kaijak kha enai koktumani bisingtui social media wo viral khlai tongkha obahno porman phunugui maya Shiv bai Kaijak mani kebo puru brui maya obahake Areng kok silcha tangma bai Shiv Mandir ni ojomarok belai kheno khadu khonang jakha obahno mutani mungoi obahake kok Hamya silcha woi Bihik bai Kaijago Ganesh haikeba Mahadev bai kok silcha mani abo tatal hne kok phirok laikya obhanya Khuk Tarit no dati no o kok no phirok nani bagai borok nokha sangni saltani bisingono borok kobokha obo belaikeno chaiya obhai Shiv Mandir no kok silcha mani Khuk Hamya samani bagai obhanya Khuk Tarit no social media o je viral khlaimani abono dati no rosainanani nei kobokha Shiv Mandir ni tam kok saka khananya di report nobar news Dikfor Jora ne norok media rong no hambai rogo tai ani guru no khulumu tai nai tong nai joto khapang ne luku song tai o shara Tripura ni sarawal ni khapang ne luku song tai ani saksalai song joto no ani hambai rogo tai ani ma babo ni saksalai song borok no ani khulumu ya pharo tai oro tong nai ani ma babo ni saman borok no ani khulumu ya pharo kok kehse tabuk sana kalai mani kok phai no kok sana kalayo sini ashram ni bumungai kaisa YouTube viral mani abono tui sana kalai kha kaisa borok bo samajno hamjaknai samajni bagai samung tangnai samajno hamjagai samajni bagai samung tangaile bomti haike Hamya kok saiman bo bahai jeta samajno hamjaknai bo bahai jeta samaj premik ong जों बबा हाय समाजना हामजागैनो दिनै जों आश्रम संसाराव जन कल्याण खालायनो बागै बसाबतिनो जाय खालायनो बागैनो जोंबो आश्रम संसाराव बरकना हामजागनायनि लामा गायसाया गोबां मानो लामा दङ अ लामा बुमक गोथार बुमक गुबै सायनाना नांगौ बो सियावै दिनै आश्रमनि बुमङै बदनाम खालायमानि आबनो ब जे कक सामानि बनि कक किफिलि नानानि अंथं दिनै खोनानि बिसिङि आबनो तरि बाबनो आं अनुरोध खालायोबा बनि याकुंरमै खुलुमो बतिनि सियानु ग्याकारै अर्जुन ठाकुर आश्रमनि बुमङै बतिनि हामिया सामानि अ बनि ककनो ब किफिलि ना फाइनानि अंथं दिनै बनो खबर गजरजा ब अ जागा सफाया ब फाइनाय सिनि बसकाङनो बनि कक सामानि ब किफिलि नानानि अंथं तै कैसा ब साव पयलानो बनि बिहिनो अर Shiv bai kai हने आसुक सिचतंग गोबांमा अमति हाय कक खनाया इनि तरिनि खुगा अमति हाय कक खनावो हाजार ओ त्रिपुरावो गोबांमा मन्दिर दङ अ जागा मन्दिर सिमिया शान्तिकाला आश्रम दङ जयगुरु आश्रम दङ गोबांमा आश्रम दङ अ जागावो बुदे मताय बे बरकना काय ब आनि प्रश्ननि उत्तर मारा नाय ताइ आं नरो मिडिया रंनोबो आं ani khapang ni hambaya pharo ba khulungya phari ang norok no sanai je norok जों अबनि समस्या जों समाधान नायो जों अबिसा अन्नाय बिचार जों सानो जों अन्नाय खालाय जाय अ अन्नाय जों बिचार सानो नों मा फायनाय हने बनो बाराबारि के सलाय केतो बो फायनानि सया नों फायनासि सया बते कासे संगो नंनि अर्जुन ठाकुर महागुरु सेवा आश्रम एरिया बियां खाबायनाय बना आं साका श्रीनगर पीएस आन्डार पोस्ट ऑफिस उजानगन यामारा एरपरे अर्जुन ठाकुर पारा महागुरु सेवा आश्रम नों तथ्य नायफायदि नों जुदि लामा सिनियाखै आं न ताकारजला फायनाय नों तो फन फायदि आं बनो रिक्वेस्ट गाय किन्तु बो फायनानै नायलिया कारण अबनो जों सायमानखा बो अलरेडी आश्रमनि दिग दियै बो मुंसा सायमाया बै बिहिक बाय काकदानि बागै बो लामा तानमानि आबनि बागै बो तिनि बा खनानि बिसिङो बो महागुरु न याकुं रमैने खमा सायनासा खन्त सोशल मीडिया ओ बो बायथां फायाफा नोंथों महागुरु निनि याकुं रमै आं खमा सानका आं कक सातानि आनि बोरै बाय कक बांलाय थानि निनि बुमुं सिलजा जागै आनि सायांखा आनो अननाय आनि न अननायखा आनो खमा खलादि सानका इंगासि बो यगनाय फायकाय जों धर्मनि पक्षे जों धर्मनि तै जों बिनि बुमुङै सरकारि पदक्षेप जों नानाय
bono 2 din sorar nai tini tai khana